stres. Sing lanjut duwe merdeka. Anak royal wiridane kere. Urung nuruti wong meri, urung nuruti wong medna. Urung nuruti sing nyileh ra beri-beri. Sugih stres. Sugih lomo, berkahe gede. Nanti kene wong anggere bangunan gede iku jen kelase kelas bangunan gede tenan. Ora dirasa enak. Blableh kok. Dicolongnya alhamdulillah. Orang ini bakat mau gede banyak bakat sulit. Ngasih apa-apa hitungan. Berani nyumbang 15.000 boleh mau proposal setengah jam. Jadi latihan moco mampu lampur. Dari nyumbang 5.000 motor suwi ini entah ya udah tolong putih. Oke mahal. Kira-kira gue ngajinya tadi paham loh. Jadi simbol ke sini ya. Mulai kalau jangan sini mau bener ya mau gaya bagus mau. Orang sandu muta-muta aja kena. Kamu bermulut bagus sudah. Mulai kasih ketok. Nyawangannya ini apa enak juga. Jadi ini terus jare wong Glawan pengen urip niku nikmat lho. Pengen nikmat lho. Dari wong angkat. Nikmat ku manggone ning nggon barange apa ning ngene wonge. Wong nganggo suwe yo napa to. Nikmat kuwi ning nggon barangnya apa orangnya? Rapi kan sih. Maksud ini bendanya itu. Ini barangnya apa wongnya? Nikmat kuwi. Wow. Wongnya boleh sing setrok. Barangnya. Kalau cetar. Kita akan bilang jauh barangnya wong ini. Maksud saya itu kenikmatan itu bukan di bendanya tapi di orangnya. Dengan syarat apa? Sehat. Wong itu namun sehat, semuanya nikmat. Gitu. Kau di bondo bilang-bilang, dia pun bilang-bilang. Ini harus lorong-lorong ini. Ayo nikmatnya yang gitu. Hilang. Nek loro kowe dijepi ingkung lho. Ingkung semono gedene. Ra enak. Sing ra enak apane? Aku ora untung lho. Ora ingkunge sing jonek kok. Kira mangke? Mulane pengen nikmat harus jaga kesehatan, syukuri hidup itu. Ya semuanya jadi nikmat. Wong saleh wis nemoni lara-lara itu menikmati hidup semuanya berkurang. Semua itu sedih. Mungkin kenompeng loro kok. Tekan omah dingkel ra iso ditekok. Kenceng kok. Aku njaluk sing kenceng ora dingkel kok malah. Masang aurat tuh. Mangan sambil goreng rongsai gitu.
Tekan omah men berat. Ini awak yo apa wedi. Kayak gule kolesterol muda. Kasinan darah tinggi. Kelebihan kena kencing manis kena gula piye. Iya. Wes ana wong penyakitan wis ketok. Wis ora iso menikmati hidup. Saya diabetes barang wong diabetes wes karo bojone anyep. Karuan sing asam mau tadi banget sen sak.